Morning guys, and welcome back to my YouTube channel. Naze nangifakela pressure. Angazi ngithi njani, ngibe serious. Ngidlale ngithi njani guys. I don't know ukuthi yini le eshintshile, but when it comes to le mic, I only use the mic mangabe kunomsindo la endlini. Otherwise nami ngiyayithanda i-audio yale phone le. So manje ngibone ngisebenzisa imic anokwazi ukuthi ngihlala kwi-complex and kubuye kube nomsindo mhlawumbe ekukhala amanzi mhlawumbe badlala ama-radio. So I use i-mic for different reasons. That's why most of my videos ngiwasebenzisa without i-mic. Number 2, the reason ama-videos ngingasawenzi ku-TikTok is because ka-YouTube ngiyamonetize. So ku-TikTok ngisuke ngenzela nje ukuthi ngi-attract i-audience ukuthi ize ngala ka-YouTube, because TikTok awukwazi ukumonetize, so you get nothing for your stories. I hope you understand. So lokho-ke kuphela, that's why ama-videos ngingasajwayele ukwenza kwaqala ku-TikTok. I know TikTok is more fun, more relaxed, but lana yabo kumele ngenza ama-intro nani, of which akuphoqi ukuthi ngenza ama-intro, but ngisuke ngenzela labantu abaqala ukulala ama-stories ami. Okay, too much yada, I know, without wasting your time, another day, another story. Okay, story time namhlanje, it's about intombazane. Ayibo ngisedela story ithi yoWelungu. Like, I don't normally speak about istory kanje. Angikaze ngithola istory esisabisa kodwa sihlekise at the same time. So uSugeli yoWelungu usakhuluma nje ngendaba yeSpoke. I had an encounter. Uthi nganginomngani, uthi sinabangani bese siqedile geometry kodwa sisahlala emakhaya yabo siyagadwa ngalendlela. Uthi sazizwana ngalendlela ukuthi ngiyalala kubo naye yalala ekhaya. Okay, cool. Uthi ngaso sonke isikhathi nje ngiyolala kubo naye ezolala ekhaya for no reason at all. So kushaya isikhathi kumngani amangitshela ukuthi hayibo khona iphathi ekhona ayibheshi, kwakusaduma amabheshi. Uthi athi umngani wami khona ibheshi ekhona nokuthi mngani wami uze. Uthi hayi okay, ngithi mina hayi wena uzohamba uyothe ekhaya ikini le bheshi kuze bezovuma, ngoba mothi ayikho kini kuzoshuba la ekhaya yabo. Yayingabikho-ke macabanga nento yomafoni ukuthi kuzofonelwana abazali bebuza ukuthi ngampela khona ibheshi yini lapho yabo. Uthi ugela hayi okay cool, lokho hamba umcela kubasho ukuthi awubangenzela iphathi ekhaya, bengithanda ukuthi umngane wami abe khona weraya, bathi abazali ngoba vele ujwayele ukuya khona uzulale nakhona ungakhululeka mntanami. Uthi nje ngaqoqa yonke imithwalo yami engangihamba nayo, ngathi nje sengiyogeza phambili. Uthi awuna ngempela sihambe sifika mngane wami siyosigeza, kusho sikamngane akhe babe relaxile, I'm not quite sure. Uthi hayi masifika mngane wami sifike sigeze sibe bahle kushintshwe yiwe lapho-ke iselokishini la kuhlukene ngama-section yabo. Uthi hayi masifika-ke la ziyiphathi kumnandi ziyakhipha. Uthi kumnandi kuthi later on vedane kuqhamuka iteksi. Uthi yabo manje mina ngibazi labantu umngane wami obaziyo, so yonke into engiyenzayo ngiyifollowa yamngane wami, yonke into ayenzayo ngenza yona. Uthi awuvele kuqhamuka iteksi umngane wami akhulume nabantu abasetekisini kuthiwe sekuyiwa kwenye indawo, sishiye etekisini futhi sihambe sikuleyo ndawo. Uthi hayi okay cool. Manje uthi kufike kube mnandi ngampela futhi kuleyo ndawo kakhulu ngingayisoli. Uthi kube mnandi, uthi ukuthi nje ngisa-enjoya kanjalo ungakasi athi umngane wami sesihamba asambe. Uthi lapho ngidake angizazi nokuthi ngoba kodwa ngisabona yonke into, but nje I'm too drunk. Uthi hayi okay ngithi mina siyahamba ngivuma yonke into vele. Uthi hayi singene kule taxi futhi. Kahle kahle umngane wami bayazana kusho sinalo ubhuti wetekisi. Hayi uthi ngilentuze-ke mina ngingene ngihlale emuva, ukhona abafana engibaziyo ngemuva yabo, abafana basendaweni, but angibajwayele ngalo ndlela, but ngiyabazi ngibabone endaweni. Uthi hawu bengibingelele, uthi angene ugela adle uFrance City. Uthi hayi okay cool, kube mnandi. Uthi-ke sihambe. Uthi besihamba kahle kahle uqala ufike kageli before ufike kubo kantombazane. Uthi hayi ugeli ngimbone edlula kube ethi shwi. Uthi hawu ngibuza ukuthi hayibo kuzithini uyadlula noma basazongibuyisa. Uthi nje asugeli awuthule. Uthi usenokunginika ne-attitude nyana nayo seyidakele. Uthi hayi madlula engakafiki ngasekhaya athi nje ubhuti wetekisini uyajika lana cela sehle nabafana. Uthi hawu ngithi wena, athi lo ayi bhabha yini ehlani. Uthi hawu nangempela sehlekele abafana. Uthi kuseyintatha kodwa kakasi yabo mhlawumbe o-12 lapho. Uthi hayi nangempela-ke sehleke vele senginelento yokuthi vele abafana ngiyabazi abasendaweni, even though ngabajwayele but ngiyabazi. Uthi hayi bethi hayi asihambe mfethu sowokha. Uthi hayi nangempela siwokhe. Uthi sawokha kanjalo bathi abafana asingeneni la khona utshwala kumele singene la sibulande khona yabo komunye umuzi. Uthi nalo muzi angiwujwayele but umuzi engingubona.
uthi nje ngithi mina awungeke bafethu ngiyasaba yabona ukuthi abantu basendaweni mase bengibona ngihamba nalabo bafana bazosheshe bengikhandela into mhlawumbe usingithola nabafana or bangiholile or in nawe uhlezi ucabanga bomuntu ngathi ngithi hayi ngizolinda la esangweni kulo muzi uthi hayi okay cool ngimesangweni uthi hayibo phela 30 minutes abafana babuye hayibo ngixela sikwenzakalani kanti yabo ngiyasaba nokungena ngaphakathi ngilentuzo uthi nje ngithi ngisamanje avule qhamuka ubhutisha engamazi waqhamuka uthi beqhamuka lo bhuti lo angibingelele uthi ngivume uthi muhle lo bhuti muhle uspotless uthi angibingelele ngivume kodwa ngidakele nami athi umele ndawo edubusuku uthi ngimtshela yebo yazi ngihamba nabantu kanje lo munye bengihamba naye uhambe neteksi angimazi uthi yabo umudaki uchaza mina nami la ngimile ngilinda abafana ngiyasaba ukuqhubeka ngedwa ukuhamba ngiyasaba nokungena ngaso ngiyimele la alo bhuti uyaphi uthi hayi ngimchazele ukuthi ngiyapesa uyazi nami ngiyangakhona singawalka sihambisane siye ngakhona uthi hayi ngithi mina okay uthi kodwa qala ingondi ibe ngathi yabuya kancane uthi ngithi mina singawalka ngiyibuze ngimokhe nomuntu engamazi uthi kodwa utshwala bukhikhe ukuthi hayi phela idakiwe uthi ngivume ngithi hayi asibe sihamba ngoba baqhamuka abafana uthi lapho sekuyophela mhlawumbe 45 minutes abafana bengafiki uthi hayi sihambe nalo bhuti uthi nje ngimbuza uthi mina pha uhlalaphi uthi nje ngalahla ngalowo mbuzo uthi nje siyayiqoqela inkulumo yaflow uthi nje ngimbuza ukuthi uhlala futhi akhomba amashathi abunyama sabekayo uthi nje vele kuba khona into enjalo ukuthi isipoki uthi ugeri yo ngithuke yeza uthi lo bhuti asima awungilinde ngisachamba uthi lo bhuti awungilinde ngisachamba uthi nje kuba khona into esho isipoki baleka uthi lapho ngiqoqa icasule ebhakeme uthi ngisidludlu icasule uthi ngike phansi uthi bengibaleka ngizubhuti esesho la uthi angimboni-ke manje ngizizwe athi uyahlanya yini uyaphi uthi ugeli yo ngithuke uthi ngibaleke ngiphose komunye umuzi yabo le mizi ebiyelwa ngama-blocks kodwa okwazi ukuxumela ngale uthi ngiphoseke kona nginokho bengavula uthi ngibaleke mengibaleke ngiyamuzwa lo muntu ukuthi lo muntu uyangilandela but angimboni uthi hayi mengibaleka mvedane ngingene yabo le mizi enama-toilet angaphandle sivele ngingene e-toilet ngiyivalele khona uthi bangiyivalela khona ngizwe ubuqhwaqhwaqhwa-ke manje ngathi khona ugeli ozayo uhamba ngamaqhoqo uhambe futhi ichepisi oyintatha njalo uthi hawe ma ngithuke ukuthi hawe ma lokho uthi ngimuzwe ngathi uza la uthi ncathi wema lo muntu lo uzovele ngivalela i-toilet uthi ngisacanga ngabe vele uyidedelekele umchamo uthi cabanga ngihleli kwi-toilet seat kodwa ngayichamela ngiyigqokile impahla uthi hayi okay Udane ngikhali uthi mengikhala vele ngiyivulele mina isicapha uthi bangithi ngiyavula nangu ngempela umuntu uthi lo muntu lo vele ethi ubuthi wenzani uthe ngibambe ngixinye la uthi engiphakamise phezulu uthi mengiphakamisa phezulu mase ngiyambuka lo muntu phansi akafikile phansi naphezulu angiliboni ikhanda angagcina ngakwazi ukuthola noma umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane akusesuye lo kade ngihamba naye yabo uthi yona ungishaya ukuvalo ngome yezwa uthi vedane ngiyikakele uthi yabo kathi promise uthi mina ayakuphela utshaya ngibese futhi vedane ngiyihutela uthi vedane sithi siphongi uthi vedane sithi siphongi uyinuku njalo nje uyanyanyisa amasimba uthi simkhahlele usimjikijele uthi awe phansi uthi wahayiza wabaleka yezo uthi yabaleka uthi ngabaleka uthi mengibaleka ngibone sengiphumelele ukubona lento yomgwaqo ukuthi iphumela ngapha nangapha uthi ngibone sengiphumela kule section kade kunephathi kuyona uthi ngihamba uthi bangifika khona wonke umuntu uthi ngiyanuka uthi bengibuza kanjani ngizama ukuchaza akekho nje ukuthi abantu bayidakele uthi akekho nje opay attention kimi ngibatshaza nje ukunuka uthi vedane ngidryse ngime ngakhona because kwaphithiza kodwa ngimelele kude because abantu balokhu bengibabaza uthi bese ngigcina ngikwazile ukuthi ngisurvive-ke ngihambe kuseke ngihambe-ke ngekhaya uthi ekhala khona ngenza sure ukuthi nje ngifika kulele wonke umuntu ngiyayilungisa nje early ngiwashaya yonke into yabo ngale ndlela ukuthi akekho umuntu agcine understand bangibuza ukuthi hawu wafika ngovivi bamuzwe efika phansi akaze bezwe lutho ukuthi kwenzakalani uthi leyo ndaba leyo angaze ngize ngixoxe ekhaya uthi base ngixoxela abantu kuthiwa hayi vele-ke
ilentuzana ipoki lapha zikhona kunesipoki esikhona kulela lokishi and kuthiwa masikubambile awuphinde utholakale kwayena waba nenhlahla ngokuthi watholakala cause mhlawumbe wasizwa yikho ukuthi ayiboshele noma angazi uthi kodwa nje kwathiwa nje lesasipoki masikubambile abantu esake sababamba kaze bephinde bebonakale. So mhlawumbe sasomthatha sihambe naye simyise kulelo hlathi esasikhomba kulo nobody knows. Uthi ngasida uthi umngani wami kuze kube namhlanje ngimkhulumisa nje ngithangana naye endleleni ngiyambuka nje ngathi ngibuka amasimba. Siphala lapho istory sesithala mhlawumbe guys angaze enjoy istory kanje. I hope nani enjoyile. Liqhubeka bese ngikusendela ama stories eni amnandi. There's more. Nakusasa ngizopostela another story. Thank you so much for watching. Ngiyamthanda.